Bishopu Twinomujuni ashabira abakristayo kureba ngo bayitantara okuzanisa izina rya Ruhanga barukore bikorobero. Okuzanisa izina rya Ruhanga kimaze ngo no kurahirira bushake yonkana ari makugira iki. Kamba iki kureberaho. Teka ko bano bakweta Twinomujuni kokuri y'umusinzi. Borore mwacyura. Izina Twinomujuni. Kokati no gumano yekorama rwano no gwisaro. Hati wareba ko wagira izina rya Ruhanga. Mama Joy Twinomujuni ashabira abakazo kureka kurera engaro ngo baze korora amakagabo. Mutahi wawo goriyo nabyare bihimba. Iworiyo no byaro rugambo. Kwarwa nasharure bihimba. Iwo ryasharura ki. Sabadikoni wa Rwabutura William Twinamasiko asimire Bishopu ahubwo kubahabura kurunji. Ako kokora ugire kitindusa kokora kiroto cyawe kikira kokora utunguka kokora ugira izina kandi umukukora yatamisariza ngutoka akora butine Ruhanga kandi umukukora nicetengwa ukore we no bwegese ushemesa abana. Umuganda bebembeze n'abakristayo babushenyi bashabirwe gukora namano kurwanisa ubutabanguko umako bukanyire munonga. Olumwe rukora byona wanoza kubura kigambo cya kama tekaho ka topic no kamara heda kigiri ka domestic violence obutabanguko bw'omaka burengire abana babishiki bagenzire babashisha. Ebe bigamirwa hamukoro gwo kusima Ruhanga n'abantu abayambireho mukombe k'ekanisa ya Kachunchu Church of Uganda eyabire ryo mu mberambi. Ibingwa yatewe ranzi cyona cyo kusima Ruhanga norebenyerire tukakora orubaraza aheru kandi nana bumwe atukore somu mubuzwe Urukure kitongore cya National Water and Sewage Corporation Dr. Engineer Silva Mugisha ashabira bebembeze b'amadini okwebembeza umuramwa. Assuming ngo toje turuho icyaje ne ngurura bwo kurande bitoki. Assuming you know those things Bantu church zitu ureke tusteke amusinge wa self sustainability. Tutandike kache eventually tukaki achanga. Abakristayo barukurenga mu 30 basiyemirwa bwe barukwebwe birabo ahabwo korra mukama. Gasha kwa Abraham Muganzi.